Hai guys, mari kita lihat ondel-ondel Bang PI bersama Bus Toilet. Jangan lupa subscribe ya guys, dan like, serta komen and share. Makasih. Bagus kan guys, Bus Toiletnya. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Biar menjadi 1 juta subscriber. Makasih. Ini bus Jet 3 ya guys. Warna orange. Gimana guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Ini Abang PI lagi jagain bus toiletnya guys, biar nggak direcokin sama orang guys. Abang PI baik banget guys. Thank you.